Adom TV health tips bedroom. Yada se papa umre no wadaje a wode maye 5 minutes yenche ya facha me. Kwa hia ne do so mu a ba hande 5 minutes ne yedi nkomo ifasedama endpoint homeopathic clinic. One madaroma. Yare bia so ko check infection no na infection no about so no treat ya. Hey, the other by bebre endpoint sebra no on check ma on hwe ho no ma. Lab bi de ebema obetua sika kakra. So be obenya bie dia beso ya sena bibia na yetimi enya nimdifo te se won ene wo madi nkomo ti ennei adom nti Dr. Dubuati nguso te nadwam a woni ye di nkomo afa halitosis ho ti eni ye ebia na wo de wo ni bi ebia na onyonko bi nti wo tie na so aka kire no tu ho anamo doga ne ye na se ya mo akwa aba emi se causes no de edoso ye wi ana ye de science no so aka yo nti na otwe yedi nkoma fa halitosis ye ka se eyenka efri nipa de seni unpleasant scent offensive scent ya emanipa shone away from you na ye kan causes ni bebre ye si bi wo ha na obi wa na free ni minimum ena de ba obi so ha na efri ni respiratory system okay eye ni na harawa ni ne lungs no ebi ana free mu na eba obi ha na free bibi afen se bronchitis ebi ana free mu na ye de eba obi so ha na saliva no ne salivary gland no ekra na enya adwuma yi nti wontimi produce enough saliva nti bia na numa ye dry ene so timi de ba obi wo na sugar level na ekosoro bebre okay sugar ne kosoro bebre no a udi odwonso ne nyina digu nti esa no ahonamdua ne nya ahoden anya aduane a wadie no sugar no a glucose na nka honamdua ne benya ahoden wadwonso agu etukunamdua ne chate say a break it down fat na wa store honamdua ne ejekofa bibi medical condition mi ba e fa say ketoacidosis diabetic ketoacidosis na ko ba sa no na say wo break it down eno sa no bon say wo break it down fat de wo honamdua ne mu nti ukasa both of scent no I say cutis why cutis scent na say polish da ye cutis actually wo no nail polish and e dey sa de ne ba obi wo so a na wo kidney na asha say essay wo kidney asha say essay ya itimi de num ka ebrewo okay e the kidney no de na dwumade ni say wo say yi fin firi hunamdua nim one of the main you know the yi fin no a pass it through bibi e fan say wo dwonso and into one say bibi a dwonso containing uric acid it contain a lot of normal and I'm say wo kidney na say enya adwuma yi ni nti no entimi nyi say afin ni mfiri hunamdua nim enti say afin ni nyina no aye retained in your body na aye retained in your body ni nti no bo so wo kasa na scent na afiri wanum ba na I say ammonia scent ne say kwadwonso asi ho ama ade a chen bia wadwonso gusi kurabam ama anase wo de gu water closet ni say nso ni wa na say bia wo pese wo economize ya wo dwonso a say me flash ade a chen a scent na afiri mu ba na obi wo na mu scent na say oh yes obi wo aduane e wadi aduane odi aduane abo aba ne bo gastroesophageal reflux disease indigestion de bi aduane de bo na aduane a wodi ye no e bia kosua na wodi ye jollof rice bi na wodi hwehwam kama e kwa wo yem pepepa ye wo enzymes bi ni acid bi echim gu sa aduane ne so ti sa aduane no se bi obi fia scent no wodi ye na ofia na aduane na sesa na de na baaye ana aduane kra wodi aduane no na se wo kesu na particle ba kokra firi wo minimum ba wo de yi sa particle no fa ko hwena no ne hwe bo scent na firi mu ba no enti so wodi na aduane bo ba wo all the time na wo se wo de te wo Saudi anum kan de mi de mi bi because wo indigestion no ana wo di aduane bo ba wo all the time na de bia wo kesu no indigestion ni bi no wo kesu kill indigestion eno di anum kan e be brew eno so timi de ba obi wo so de bia no bo se ne de ni wo di tirim sinus no de bia ni hwini mu fi ensu eno so etimi de sa de ne ba eti liver no so kura so ese ya eno so kura so timi de anum kan etimi ye dey edimi de ba besu eti nima bebre to obi enu wo kan enye fin keke enye se nipa ne ntwetwe ne sin o yade no abeta nipa no so no etimi de anum ka eba besu nipa ne end point to be party clinic me pa chaw frɛ me ne ani nkomo yade bi ha obia no o de frɛ 0244 86 70 68 0244 86 70 68 yada se ochanya nkopon ya adom asabre ya wadaro masaka ye ho na ye nto so 5 minutes ye nche ochena nkwa hoden wo kwa ye besa to so medin afia amankwa tamaklo